UkaNdaba into yokuqala nje la sifundisa yona vele imvelo ihambisa embili nesigodlo nje empeleni. Inhlonipho, ukuthi hlonipha wena nekuhlonipha labanye. UkaNdaba unehlitiyo lebandi, uyakhona kumbeketelela umuntu inhlitiyo yakhe inokuthi bonke abantu benkosi, ngoba sikhule sitshelwa ukuthi awumbulali umuntu enkosini yakhe. Ingwema isibuka sonke ukuthi sinantabayo kangabe benje thina ayazange sikhule sishayo kumbe nje iqiniso nami nohlanga bayinhlitiyo yayo inako lokungathi iphangise ive usizi iphangise ive buhlungu iphangise inelivelo nami nohlanga. Amagcene into yangifundisa yona nje sengikhulile nemvulo bakangiphoqile vele nakuthi ngithi ngilobika sibani silosikhulu sibani ungendeni phela mina ngibika ngisakade ukuthi ingwenyama ingwenyama ngathi nje ukuthi ngumtalisa noma ngabe asisho ukuthi babe vele sikhule sithi bayethe kuyo, kepha ngeke uthi kepha lendlela lebesikhuluma nayo ngayo kukhona lokho ukuthi umntali wethu. Ngithi-ke ngithi ngilobika indaba tami ukuthi sibani songendeni yeyizibani bengamadi ukuthi mubi kanjena ngisengakade uthi umfaka bulawa enkosini yakhe ngwane ivele nje ingwama ethi kulungile phela sikhaya soda ukuphila naye somade.